Ja sam u pravom i bukvalnom smislu zanatsko dete koje je poraslo u ovoj radnji. U početku se igrao, kasnije počinjao da imam neke male zadatke i postajao neki mali šegrt. Za naš posao je potrebno, kao i za svaki, jedno određeno iskustvo. I osim jednog prosečnog čula mirisa, koje se vremenom i radom, kao i svaki drugi deo tela, istrenira, izvežba, postane osjetljivija, tako je i sa našim čulom mirisa. Svi mirisi se prave na sličan način, a u zavisnosti od sadržaja suve materije, odnosno koncentracije, to su parfemi, parfemske vode, toaletne vode, kolonjske vode. Osim onog dela da mirise koristimo za svoje lično zadovoljstvo, verujem da ogroman broj osoba stavlja miris zbog toga da ostavi svom okruženju prijatan utisak.